Na schadsky, ktorú vodzel Lucian Marina, predsedateľ koordinacijného odboru, prisustvovali predstavníky rumunského, bolharského, makedonského i ruského društva za jazyk, literatúru i kultúru. Jak varela Irina Papuga, tota schadzka bola vážna, poneže na nej prisutni vyčerali pozitívne iskustva, vyznačili eventuálne problémy, so ktorými še društva stretaju, ali i dostali vážne informácii kolo rozpisaných konkursoch, pre ktorých še oni finansujú. Bešedi bilo i kolo časopisu Novi most i zajednickim nastupu na predstojacim salonu knjiškog u Novim Sadze. Keď slovo o očuvanju materinského jazika, Irina Papuga naglašela, že barz važno, že ruski jazik u sistemi vospitanja i obrazovanja, že školjare uča po nastavnih planoh i programoh, že máme učebniki i školovanih nastavnikoh. Ona nadpomla, že še ruski jazik uči u 14 naših mestoh u 30 školoh, odnosno od predškolskih ustanovoh po katedru. Očuvanju jazika doprinoše i stretnuca ruskih školoh, ktorý društvo organizuje dluže jak 2 deceniji, a okreme važni zmahanja zo jazika, ktorý še otrimuju po kalendaru zmahanjoh Ministerstva prosviti, nauki i tehnologijnog rozvoju. Toho roku, 28. apríla, budze medziokružne, a 26. maja republične zmahanje, a domašnja budze Đurđovska osnovna škola. U ramikoh planovanja roboti sekcijom društva u naših mestoh poslata programa s kalendarom ročnicoh i mešačnima aktivnosťami za 2018. rok, že bi priloženi materijal hasnovali pri planovanju svojih aktivnosťoch.